Masa perintah Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Dilayang Muda, Sampokaju Padang Malaysia. Kerajaan Aceh Dilayang Muda, Sampokaju Padang Malaysia. Pak Sarakata menanggu surat Aceh nyan muhat jubuh lagoina, jubuh ngon buha dalam peperangan Aceh masanya putun Belanda. Jubuh ngon buha dalam peperangan Aceh masanya putun Belanda. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta klik tombol lonceng di sampingnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta klik tombol lonceng di sampingnya.